Unong Rwai bapau nam ka pertai u Akon. Banwan Rwai ha kamit khasantrik nai wiang archa apsau ka beriru sngisdang ka tamasa cherry blossom hamandan kurkalang Rwai district. Ulon poi hanang ba kauti ka nopai sngi khatsau trik nai wiang archa apsau. U Akon lawan her dak lingsun ha kauti airport bat la Pdiang subhai u di nongkit kam ka rockski EMG ka bodai ka nong penya ka tamasa cherry blossom ka ba anpun kut khan rutrik nai wiang archa apsau. Yau ni nong Rwai la Pdiang Burom harangkat ke sur Tangmuri Pdiang ke bom berkaksing harangkat ke samlarang ba dagi riam khasi tenrai. Nalor Akon ki bon Rwai batem kami kasantrik kin kenthop yu boni em Jaslin Royal ki Rwai nok tem ke jela nalor kiwe pat. Welcome. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.